बुक फेर न तुये साल बुरुम बुरुम न लुकुरगनि खा बिसिंग तंग थगलाय मानि नुकजाको बुक फेर संखसाक मानि व कगलब सुनाय रगनि नाहार मुंग तंगो काहामनो क्राकशला सालची बुरै रमै फिल बुरै चिनि agartala bai khobjak hapania international fair ground संखसाक मानि बुक फेर phai abo haikena kwcham ni nukjaka kwcham yakchu montri okra Jishnu debbarman satai klayo फिल बुरै चिनि agartala book fair lai thanai 21 February salmari wo songsa jak mani paithakni panda wo nograi okra ungwi phai manjak Paikha haste ni kwcham yakchu montri okra Jishnu debbarman phiya babono karibo phai manjak Paikha agartala pura nigam ni deputy mayor Manika Tripura publisher guild ni tangphang Ojit debbarman the all Tripura bookseller and publisher association ni tangphang uttam chakraborty te publisher and bookseller association ni tangphang rakhal mojumdar paithakni panda wo kwcham yakchu montri okra Jishnu debbarman te bo saklaikha tong kosong lukurok tabuk agini jorani she tabuk ni jora wo gobang kheno sirungmung khlaiman nukjago te agini jora rogo rajakhor awlini joto noknogo nugui mano khungsa almari bisingo naithotoke bukno toniwei tonmani phiaba amangfli tabuk nukjagya পড়া যায় অডিও বুকস কান দিয়েও পড়া যায় আজকাল অডিও বুকস বলে হেডফোন লাগিয়ে পড়ে মানুষে ট্যাবলেটে পড়া যায় আমিও পড়ি কিন্ডেলে আমিও ট্যাবে পড়ি কিন্তু কনভেনশনাল বুককে আমরা মর্যাদা দিতে হবে এটা আমাদের সভ্যতার অংশ ইট ইজ আ পার্ট অফ আওয়ার সিভিলাইজেশন আমার মনে আছে আমরা ছোট যখন ছিলাম আমার মা বাবা তারা বিয়েতে গেলে যদিও টাকা পয়সা দিত খামে ভরে এর সঙ্গে বইও দেওয়া এই প্রচলন আজকে নেই hapania international fair ground no krakshala salchi burini fil burichi ni agartala book fair paikha abune kitinga book fair ground no dr shema prashan mukherjee ni moncho panda paikha paithako sakadrok bagai rimani bonok jakha book fair ro parul prakashoni momita prakashoni te srot prakashoni no first second third prize rajakha bureau report kokharang।